ngator pung adam hile redeeming the time Revd mi gahaya sek madela gahaya atam hi kathada tang mai lak kena shichin laga ngatang gwerek leg jili shoemaker share sangai time management atam hi sak lak gahaya atam ngasaw gada od ngasaw da idam ga tongana hi wang ning share ning kharigei company li what sadakliya management expert pingnala company ping hikra the productive sang saksi office organization hikra the productive sang saksi the ariwi time management we expert pingna training traklami appamma kali company akwe executive pingli time management we expert akana atumli training kamiatam dharan ana atumbi mangali workshop jili hamma ka kwiraye transparent gasa hamma ka kwiraye ham kwira laga adum ka tongali demonstrate chai re makeup da ham jili ana nglungui ka haki shini jishati ana sange jaina executive pingjina jili rajang dak lai ka thana bing company ka than pingjina ki saw niklajang da meeting la yange jaina na nglungui ji sang ser khaya dam dharan awe akungli kashumawe jaina na thumning hane ham hi mapui hairakla dang hane jaina thumna pui haire da hange chui jili ana nglungui tiau mai je nglungui de tiau ju khuilaga marak jili ana thaisang lui shide thaisang ser khai jili mapui hairakla jaina chipali ato minerals ka zatai da manghanga dowe chui jili management expert bajina time management expert bajina situi khiralu shidlaga akhur de tino leidak le jaga bingli ana situi ji thaisang jaina occupy cha selu shide mapui hairagla ham hi ya tam dharan kai khana akui khanu ge chui jili ana teru khiralu shidlaga teru haisang lu shide teru zangwai jaga le lisai jaina hamji puyawe jaina na tumle hange he na tum kitam wigla ta ga hange na tum na gyang le ja ka no we ot manga ngalan ga jar kya khle salala no schedule jili ot thi da nam sang pai shone tai tum na phap tai da hange jaina na gyang le ja ka mamashum mane hilina demonstrate sadakle sai dedekle pai ya ki le ja ka remake up the ham hili ki sangraklag ji he dum le jte ngai ni remake up the ngulungui ji sangi gi ne gahak pa ji sangi gi ne nadum na teru sangre nadum na situi khangde sangar ka armang ngulungui ji masang baim re ngulungui hina khamata ya ne jaina ngulungui hi remake up the sangi gi ne jiwi chili tiau mai bingji fill up less important bing jau se jibingji tiau mai fill up sagi gine jaina na hi hang dak lai bawa nat tum mi mirinli ngulungui hi khi khlak chi na thum ka the da gar sai hi mathaya ka na tum mirin hi ulda bulda khringa tam dharan na tum li virana mi ga haya time sakmatai la khaya atam hi na tum the thang mai lakhina mishi jin ner mare da hange Billy Graham na we don't we college sena graduate sada jiwi graduation li ali adam mida anak yang leja ka time atam hiva is the capital that God has given us to invest on people atam hiva bravana itumli capital sada migahaine hiva multiply sak wai kada da kali investor jiga mi pingli invest sak wai mi pingli relationship build up sak wai mi pingli ka sakabai atam ling a chon mi khawai ka khanang ringashi atam dharan khangkhui mi khawai mi pingli nawi atam hi invest salaga atumna ringa pa kamatan sangapang atumi asakli khanang a huida charota dali ka saji ringa pa kamatan wi smile ka sawi atsak sangapang ji return ne ogo chili return ne kala chimang maningla hiwa ka zingramli saman le
China Birvana Tumli Kamia Adamiva. Invest Sakawine Jihi Pilegram na Hangi. Bible na. 1 Peter chapter 4 we verse 10 liki hangla jaka mikumo na Birvana itum mikachivli Madaila Kahaya Sagasha Pangshap Abavu misere. Kala Jishi Chin Laga Akina Aka Katomgang Rokta So coming a sag Waji Rivrawi Karine. Atam he Sakmadaila Kahaya commodity nga sao gada hili adang hangai da time management expert pingnala abong ga chung gaino kishok laga atam mi ga da safe sara ga da shijim dak ji tam ji bible li pa ki ang atam daran atam shigajin danga kwe we bongli paul na idumli tam ji gai expert akana biblical point of view ina atam mi ga da mene sarkla tam dai gai le it may Bible Bible na pasok kay Ephesians chapter 5 we 15 chipa ki ang adam daran 16 17 pa ki ang adam daran Paul na ki ang glesya ka atam hi mirin hi shijin thay lakina shijin laga kupkasang adam daran ningay kama malayla kupsang gajya ka ita to salo dahangi ja kisalo je look carefully. Then how you walk. Nanagat other ringla. Live purposefully and worthily and accurately, not as the unwise and as the foolish people, but as the wise, intelligent people. Jaina na tumnagat other ringla lekla ngashalu man kamu miping mathala tangkamay miping tada oktilo jada samgapang. Javirana kami atamji mathada singkuilo kacha arwan atam hi magapa atam ne Paul we time management hi kada da singkuira kla jaga anai tumli techniques mi aidale mirin hi ngayo yang lo mirin hi ngayo yang lo hi kamataya nei mirin hi mangayo yang ka nawi krin nawi atazang gali Wadazang ragaji mataya ka na purpose driven life maring by mane. Purpose driven life maring ka each livara kaji karina kalida na shongza mga kuya ka na shamatur kangapawa tamtaran longong long wada pong wada kazatada. You'll go along with the flow. Gasot na hilivara sa juga hilivare. Hiliung sa juga hiliung re nawe atazang malay tugada nawe itadat mare. Chigatami bingji mirinli success masabay mane. Kala purpose driven life hi maring bay mane. Purpose driven life maring ka nawili enthusiasm la malay mre. Sangay ryo ay hiya sabongi gijine gijui la malay mre. Kiwang na purpose malay mane. Kiwang na Paul na kiyang leja ka mirin hi mun lakina manayang lo ngayoyang lo kiwang leja ka hili nawe atazang lay. Kala Paul na kiyang na iglesia ka arui ringdak lay atam arui na ringdak lay atam hi na kadada shichin dalay. Nalim virana mi gaya atam hi na kadada ring dalay kajipa hi ngayoyang lo. Hi kamasyong direction is dalay ka well and good. Ka virana nali sem mi gaya karinja lungli ngadertay na shongkui mangkui madalay ka Mashungki ji atamji aruine. Kaling wikla ji mathaya ka mamashungki bai mane. China mirinji ngayoyang laga Revd ring sak ngai we mirinji alungli maring madalaya ka Revd kamiya atamji ngarak sagana shijin laga maring madalaya ka atam hi arya malish mandalaya ka Revd itumli ngayoyang sangai. Atam ka temping nagahang hapta kali 168 golden hours leji. Hapta kali 168 golden hours sagmatay la kahaya atam mi leji. China mi avuna adam mi kada spend sagleji ka 56 hapta kali 168 le dekleji nga jaili 56 ina kapili spend sai dang. Expert pingner sir salaga kahang. China 24 hours ina pagazali personal hygiene li 24 hours he spends 50 hours in
itu mi ot kasali ot sa khwai wangin jadung jat kwali 50 hours he spend sai tha ka hafta khli nawi discretionary tai de kle pungkya tai de le kle jika hafta khli 35 hours he tai da hangi jitte na jimi shoi na divide sa kyang atam dharan thangkhali nawi sa ji sa plungi ji khuisho kai laga tai de kle atam hi pung phanga mangi da hangi thangkhali tai de kle atam hi only 5 hours hi na da kada da shi jing kle ka ji hi kamadai ne ki wang kle ja ka hina nawi eternity impact sari da hangi pung phanga hi nana rawi kringa tui palaga bago hinga shuda tui jina na nawi khongnai nauli nawi sakma bingli apply sadle yaka na thalake na tamji shijindale pung phanga hi nana akachang ma khangning li gossip ka sali o thadai thumui media ka singli tadana na makan khanali tadana shijindale yaka sakmatai la ka haya pung phanga mang tai dekle hi nana mathalake na mashijin madle yaka are mali na hi we sanak lene chiwangai na revani tumli tiang le jaka mirin hiwa shulage chiwangai na mirin li sagi ja mirin je prioritize ka sada kar sai mirin li 1 2 3 4 5 6 10 in tangda hi sara nana aja chimi sho hi sara tali dakle ji ka ji pana 1 ni jangra ka ji pana 2 ni jangra hi ba hi zero west sai laga prioritize ka saji one jina 10 lita 10 jina 1 ni ka ga ji mirin ji so mi mang sa bai mane idu me mirin hi prioritize ka sa da sai da nge atam hi shula khau ga da kala atam thui ga hi malong li pai thu ga da manung li pai thu ga da sak matai la ka ya atam hi ma thala ke ne shi ga jin da ga sai ji wang na ina toila ke na ga hang hebrew we chansam li ida da hange shiman ga ya kapshok haya malating manung li bai mane madishok haya tui manung li bai mane kagtumali shiman ga haya tanja manung li bai mane jiwangina idumli prioritize salo tahangi prioritize ka sa ja tam dharan nawi nga sot naw hila prioritize ka sa ta gar sai nanang yudak le pa chi nali katom ga laga nali constructive productive sang saktalega mani ga kana nga yudak le bajina na hi sara ai sima phamane gite chen imrin hi sara jisala nawi nga sot bajina nali nga khunda laga nawi atajang ni mawa shung khwai nali kamashung bongli mathan la nali ling khun tang hamang ling khun jong lega chibaji prioritize salo chibaji ka than ga da tagar sai sa khamatha tagar sai jipa jili na angka majingai mada awi ka pning sami la ka noi mirin la khol chop da jangi jipa lewa jipa jili hunna ka main sal pai ka sa ka mata da gar sai prioritize ka sa da gar sai nali khipaling a yuraka nali positive vibes milaga nali ning hagsak ka mata apning as aling so ka ring pai aling so ka as ning hage aling so ka ning machot mane aling so ka ta ning ka chot aling so ka miwi maramang li mati chiga thaji le ka prana nali samathang sangai khiwang le ja ka chigta bingli khang so atam daran dawi mirin hi sak matala ka haya nawi atam mirin hi ariamali waisalaga arama na ning thi ka mathing atam daran thwe atam kan thwe ra sare mi ka chung na ya ta kui tu ke ningai mai ka huina ka atam nga bai ot sadak lehila na sot now sagar friend mang maning ot sadak lehila na ari to mota certainly ot sadak lehinali productive masadle na he na passionate masadle masangai li ot sadak lehi masangai mdle ga chipa jila skin thot lelega kamachuk da gar sai ayaji hospital li miakli se awasami sa mi atam tharan ali maintain awakana mion pamsai jaini na ishi iram no baili se atangu no baili se asami kaya tam taran mai di bawujina osha ai bishu bratna to biyo kai da ure ai shu ai gi tapakshi hongninge
Hajik turba tabakshi aishu yarti ate mahong ninge. Kadawla asi masring pa mane dahangi. Maring pa ka kang deyaka. Nana sadakle bajli nali interest malayka nali passionate masa ka na protective masa mare. Na changdakle bajli na sok me mangasala na stumbling block masai bai. Jaina ka temping na gahangwa. Nana sadakle otpamane dangda protective masa duraga passionate masa duraga chila kamachuk daga sai dahangi. Ki wangla jaka mirin hi akashimang ringe. Kani shimang maring mane akashimang ringe. Jiwangena kala mirin hi kashu kamange kalai laga kan duyaure. Jiwangena kan gathui atam tharam jina tangau suk ja phaire ka rivane jumli hang haiwa chui chili pichal leiko chui chili karnau mathe mane national mathe mane akhma mathe mane raunau mathe mane lari ka thema mathe mane mag thema mathe mane pichal pamling aning sere kalanana mirin nokti dakle atam tharam rivana nali jo na hirang ka okti rako the rivana nali riat mighaya atam mirinji ina nana ka da shichin klag ji account manare dahange chiwangena itumi yang itumi atam mirin hi so phayola kene shijin laga itum kharing dagar sai rivana itumli thangali 24 hours midle 24 hours midle hili as atam hi shunai atam ta gai mathe mane jaina nali chotta wanda complaints adlayaka achava 24 hours maningla 36 hours or jili chung me dale sa sik ol ma hi chung me da sa kore da na wi chi ka tha wi ning paning dale ka the problem is your time is your bore the problem is poor time management da hangi atam ma thana machine de wi problem ne da hangi jaina ka temping na ka chung ga hila analyze sai ka bible li hila itum li thar jare gi na hang mi dale na na atam mi vana mi ka haya atam Revd Genesis we account li kazingin ang legacy matam dharan ayat ungla kaina mathang manau nai la kaina systematic sala kaina kazing alai masarang laga ko order masi masama syamang laga Revd miku mole shock lo muji mane chita sikja a tangkhamang li mok ti bai mare ka miku mona ring bai ka tong sem mi ga tam dharan now la kaina Revd miku mole sem kui Revd was systematic sala ga ya Revd kala Revd ngarak sakena semik hai ka tonghi ayat unglakina chimik shokli 24 hours is shabe the Revd semik hai ne singum semik hai ka jang semik hai Revd ayat unglakina semik hai ne chene itumna as chimik shoya shunai atamiki kala masakin ne jaka bible ga hang maram khani lai sare da hange number 1 li nali ili Revd sang sakngaya Rawi ka paning jimaning la na ina iwi ka paning ina ka sawi wangina mung gata Revd nali hili chatlo ji na ida da chatui gai wangina alignment ji alignment ka sawi wangina khani hi ida da chatakle wangina problem create salaga friction le laga nali ili complain sa ka ngasak ji shock pai lage ka khaneli Revd idom ni thangmet awar mi ga haiji mashi chin la nana mangmode na ina mangmode na watsa da kle wangina protective masadu da efficient masadu da atam hi manage masaga pai khani hi le sa re da hangi mathami de example hangi Luke chapter 10 verse 38-42 ji pa ka Mary na Martha we shimli jishu yawai jishu yawala ga ki hangla ja ka Radhali ji kon shaina pau ga shaina Marthana Jesu Christali pasat hosa mirada shai ka pa hang mirada ana tanun sangsang laga preparation sai Jesu raga zang atam taran Mary nang rock laga Mary va awi praisingly bam laga Jesu Christ we doing an ai Jesu Christana Hangi safety katonga ji absorb salaga abate just saying kiwang le jaga Yesu Christ hi khanish de morali mre hi wi thili ava Golgotha li walaga Calvary walaga pupya miao gi ja tamne
sak matai lak haya dam nei hi trana tamli martha na kap ning bawa chi shulia jo yi we shepa ga tem shok laga awi wuk thong sakre shai ga pha shang sakre da ana chi wang tun tun chen chen sa laga meri li yang ka chi chi pa jing na pam laga tuing na pam dak le alim khang jo nei na ma shwe lak la hi ka paile sing marawe apron sang laga chi shulira ka thang marawe yang chi shu master ina hiya ka wat sadak le chot sadak le hi yang no ik tu hi na wi paising li thada na wi tu khi ga na dak le la ilim sang jon la hi khang jala kang mi lo da ara ga hang je Yeshu Krishna le yang ga la ga lu missionau de lu missionau we ga le Yeshu Krishna ga ang la ja ga Martha nana dara ka wi wang kanang da malung ring hai re khawat akle Merina awena makui tu gigajia che kapang kui haira da hangde Jesu Kristana Martha nang lang jadak le jiwanga na kantem ga samaning mane kha Merina akzang baje kapang tu here iwi kanawa shimiri shimjun sage je ajuna kanawa ne nawe ke shaka zajina kamta ya maning mane iwa hi mong sobam le mare jiwanga ni na sagmatai lak hayam iwi kanawa lai shat tui na tumli hai mi gi hi na na himang na la psaw wang khang ran ji na ji thai ba ba thai re Revd Jesu Christ na sang sa ngai ba iwi tu hing na sa ngai ne Merina ji sai re ji wang na nang lang ja dak le ji phai kha ari pung hi le ba china kham da ya maning mane china priority maning mane jaw de Jain item li Rivana, Kajipana Rera, Kajipana Naura, Rivana item li, G. Ting Sangai, G. Tiger Jiaka, Rivalitum Siagasa Mirin Likring, Rivawi Kring at the Palaga, Devotion Quilaga, Rivana li Kimati Midle, Jimmy Shoy li Rivana li, Kadata Sang Sangai, Kipali Sampanga Sangai, Kipashi Shumkuli Pekarzang Sangai, Kitui Mating Sangai, Rivana ili Ajukata the ring Sangai Jibahina Nakamachukatam Daran, no priority G, Chili set Sagine. Kaitumna, Adang Tortwilaga, haphazardly, Media in Hopokayatam Taran, Itum Chi, Masar Mane. Jingum Jimmy Shoku Sangatam Taran, Itum Rivali Ningishimasod Mikwaila, Trakla, Malay Samane. Jivangina. We make up the running from the song Sakngai Baba. Priority is set salo. Then Colossians 3:21 lik yang la jiga Paul ni da hangi. Set your mind on things above, not on earthly things. Not to ning chi ogatui ot pingli maning shayalu. Ka gazingrami ot pingli ning shayalu. Kiwang la jiga ogati oti temporary ne. Gazingrami ot permanent ne. Jiwanga merin hiti tang may lak na ring laga ring dale hau gadog tili saran maranja sabrung re ka chili te tang may lak na merin ring lo hili hinat tang hau jimaning tugada katang makhwayo jiwang machuk walaga na tumay ning ji kajing ram hai laga hili implement salo da hangi idum li rana lishlaga na hangai jiwanga na hang dak lay baba brivrawi wang atam paishoklo Prawi kringatui kapa siaga sa jamang maningla Prawi wang da nana otram kangatuhi Variawi wang otram kangatuhi na atam paishoklo Kiwang la jagay jim na kokrum lawi number 22 ita da la sai Prawi otram kangatu bing ringpai Kaying kazing ramli Kaying mukta jia saman kajipaili Revrawi wang otram kangatu bing Revrawi wang otram kangatu bing jaina full-time worker pasay to bing mangli ka hang maning mane idiom ka tongali tang kamang wena ko holi hosok ka haya idiom ka tongali revana ka hang ne pro otram kangatu bing ring pai obviously ka la gan revrawi wang otram tu bai nana no itui akon kamata jaina no iningai kamata jaina kanang no hoide bingli ring pang saglaga na jaina la otram tu bai Kajik ta kanang nawi sakrama binga kanang jot leila
นั่นน่ะเสียสามีใบอปงกระเตงกระเตงดับร้านนั่นเลยเลมเม็ดมีกระหายจีชิจินละก็อดรำกระทุบใบอีว่ากิฟต์มาเลยมันก็จีมาหังใบมันเองก็ต้องอดรำกระทุบใบนั่นน่ะขี้กับมาสัตย์มาลาสันติงทอนั่นน่ะยังไงขมาท่าเมคอัพจีนั่นวิปาวเดลิปสติกปามันนิงละเรื่องนี้เสียสาก็จะคุยละก็นั่นวิชิมันน่ะชกนั่นไงนั่นเสียสาคุยละจีเสียสาคุยละก็ย่าอาจจะไปอีเราเจอสลีอีว่าคนเราอีมาสดคุยละก็เด้อชิมไว้เนี่ยเราเลยหัวสังคุยละก็นั่นวิฮีจันคราลีฮีจัดคราลีเจอชาชุมตะสังกับปังกตงอะไรนี่ไงขมาท้ายเนี่ยนั่นน่ะมิรินจีคริงอัตมดารันนั่นน่ะคิดว่าก็มันตีสละละนั่นวิอาศักขมาท้านั่นวินี่ไงขมาท้าจิตเทละก็ฮิลิราจังตะกเลยขนังจอดตะกเลยปีน่ะยาอาลียังคริงพันไอจงอาลียังคนิ่งละมาทานไอจงแต่จิตตาเพาขังสักจีชิลเราเราวิกิฟเนี่ยนั่นน่ะนิ่งเลยข้าสุดในรัฐเลยก็ริงพามาทานตะกเลยไปเลยนั่นเลยเทเลยก็โย่เอาไว้ก็ถ่ายเลยนะอาบาลีละคุณดากีเนี่ยเจนี่ทำเรื่องรันน่ะโปรเลี้ยงดรัมขังที่ปิงเจน่ะฟิลลี่จังเลยก็เพลย์ก็สาจิมังลีฟรอนไลน์นี่ก็จะบังมันนิ่งมันเนี่ยก็รันนั่นเลยสนาลาบาลันโซมิลาอดรำกันทุกตะกเลยปิงวังเจนี่นั่นพายชกเลยก็อาตุมลีอดมังเอาคุยกันสักทีชิลอดรำขังทุนเนี่ยนั่นอดรำขังทุกตะกเลยปิงวังขังทุมากาลีนั่นเสียสามีตะกเลยจีชิลเราเลยอดรำขังทุนเนี่ยเจนี่ชิกทามีปิงเราอีวังเดอเราโซมิกให้ยามิรินเจน่ะอาตัมเจน่ะชิกเดอดรำกันทุกตะกเลยปิงจีเราเลยอดรำขังทุปิงริงพายเขวังกซิงลีเขยิงมุกตากสิพายเลยจีอาตุมปิงวิวังเนี่ยเจน่ะก็ขณีลีอีทุมน่ะอดซาลกะ productive มากษาอดซาลริงกับพากันนั่นโย่เราวันหกกุจิฮิลาเกษเราวันนี้ก็จิบมอดมังอาจิฮิลาเกษเราวันนี้ฮิสฮัลโลกุจิอดมังกจิสินจิฮิลาเกษก็คิดซาดอดมังอาฮิมาวัตุกละกุจิอาตัมดารันไบเบิลลีทุมลิเทอร์จารินหังมีไอเฮียคิดว่าอังกฤษก็ bad strategy นั่นลิก็โหเจมาชุงไอเร่ขนาดน่ะจิลิกระดาวัที่อดมังอาฮิซาเรกเลยจะ strategy เคียกับตัมดารันมักขมาชุงอ่ะมักขมาตา strategy จีวังไงน่ะ problem we face ก็สานี่ Exodus chapter 18 we verse 13 to 18 ในปากียงตัมดารันMoses ลีเราวันนี้เลมเม็ดก็จุงขมีเจสิจินอดรำกันตัวมีบิงเลียนทันจะได้เราบังเหมือนทันโจกี้ละมังนี่ทันจะได้ใจน่ะมีก็จุงขวายขบ้าสาวก็ได้อันนั้นคิดสักเลยจ้ะก็ใครเล็กเที่ยวละ problem รัดเลยก็ต้องว่าจีอันนั้น tackle ใส่ใจน่ะทั้งกาเวเอาวูเจ็ดทรราละก็โมเสสเวียตั้มมาพายชกเร่ชิมคุลยาตั้มมามีเร่เอาวูราละ quality time spend มาสักเร่ก็ต้องว่าอย่างเลยก็อีรุ่นนั้นวิหิมันนิ่งมันเนี่ยอีเรื่องนั้นวิหิมันนิ่งมันเนี่ยนายฮิตากันนะจอดเอาเร่คิดว่าอังเลจ้ะก็แคสก็เที่ยวนั่นทุยละก็ฮักก็ชุงเดินนั่นสิงห์ใจละก็มีปิงคิวซะละก็ไรต์เลยอาทุมิงละจอดเลยนั่นละจอดเลยนั่นละวันเลยหิมะทำเร่เจน่ะอินหักอักหังเกมีชาร์กเวงก็ท่านะอักปังสงเอาโลมีหังปังเอาเวงก็ท่านะอักปังสงเอาโลมีทราเวงก็ท่านะอักปังสงเอาโลแล้วก็ใครก็เดียวจะที่สุดก็ใครก็เดียวจะที่สุดอาทุมลีแม่เนี่ยสั่งสักโลอาทุมลีเทคลสั่งสักโลอาทุมน้ำมาสักเร่ก็สักเคสปิงจีน่าวิลิคุยรารุนใจน่ะโมเสสนั่นแหละบาลีเสียสาละก็หิมะชุ่มไอเร่อินทัดก็โต้งแม่เนี่ยสาระจีบายฮีอิละจอดไอเร่เมมเบอร์บิงละวานไอเร่รำนอบิงละวานไอเร่จอดไอเร่เช่นเอาวุ้นก็ห่างจากที่สุดอันนี้ทัดก็ปังสังเลยก็สาตั้มดารันเมมเบอร์บิงละรำนอบิงละริงพาไม่เอาไว้คิววังคิวไม่สลิมเนี่ยมีเลยเสียเอาก็ได้counter จิลิวาละก็ไอ้ตั้มน่ะticket ลี airport ดีกว่าตั้มดารัน counter ก็จุงเลยก็ฟัดกว่าตั้มดารัน problem solve ซาไว้ก็ counter ขมังนี่คิวซาก็จะจอดเอาไว้จังใจน่ะโมเสสน่ะก็สักเคสปิงจิมินิงละก็เด็กก็ต้องจีเอาไว้ subordinate เอาไว้ assistant บิงลีเด็กก็สักขังสักตั้มดารันอดมังอาจี effective สามัยข้าวไว้อีทุ่มมีรินดีละเรื่องนั้นจีสังสังไงอีทุ่มมีรินดีละเรื่องนั้นทุ่มมีกหายtalent hi idum na mathane apply ma ga sa tam tharan system hi tum na mathane ma sem la idum na thad yang pang shebin ng nurak ja tam tharan idum wan ga haili
chikatha tamli idumi atami are mali way salaga idum atami mangatam kikar lay chiwangena atan time management bajina gahang expert bajina gahang ham naujili kajipa first sangragla ngalungwi gahakji first sangi jine chiwa khigla ngalungwi ji khigla ji atam dharan jia virali atam hi first pajokre atam hi first pajokre atam hi kada menasak la ji tambai kala bible na hang mi haidele khiwangla ji ka psalm 90 with carefully teach me to number my days dangi moses na siagasa prohobra I mirin hi mene satai kawai ili nana tamjte mi lo dangi hi va revaling hangi jine revali sang de hana dam dharan revana tamjte dumde khiwangla ji ka psalm 31:15 ni kyang ni kla ji ka revana nei loktili otsa kawai wang jo krane what mga hiwang jawgada hi sakap kawai wang hiwi atam hila mirin hila nanaili ret mi gaine sang mi gaine jaina samis na kyangla jiga prohob prai wi atam ya my times are in thy hand iwi atam na pangli le jiwang ne rawi pangli le hawgada idumi mirin hi manawi kawai ngatang wi kawai mirin hi atam hi sopayola ke ne shijin laga Ate mate kawai kada da sarakla jika pervali ngahanre pervali sangre pervat tamjte milo pervat mirin hi kashu kamange chiwange na shangwi de kawai pervana ne li tamjte milo ta pervali kangana tam daran pervana tamli tamjte re edum ka chung kana kada gla jika atam hi mashangwi thela edum na kala mirin hi mashangwi thela ring ba pa gai le ka Eleanor Dory Powell na American way. Rivali kanga actress ni langi. Anakyang la jaga what we are is God's gift to us. Ring the clay yaru ring the clay mirin hi. Rivali tumli gift sada kamine. What we become is our gift to God. No we mirin hi na king asang sak. Hi na rivali ya rivali share ko the rivali taisra kamikdane. Rivali return kusane. Jiwangena idum ne hi paptao sigja anagahang dada revaring the clay mirin hi wanana gift kamine kaji hi papta laga khiwangla jaga actually pa ke ngadam daran mirin hi wa revana na ka semne no we alongli in you we have our being no we alongli idum hi khaksui laga ring the clay ne nana atam tai re ke tu bangsham malem da chikathawi mirin we ka shu hi Kangwa he tum papta shingwilaga revali ji hansigaja ya revana na kamia mirin hi atam hi ish jintaila ganeshin laga kanawa chimi sholi noi mangalira kanganing atam taran mai shire na kui mashunzang laga kanganing bamning la ka paul thada revra nana kamia mirin ji kapara ji ngar hairako shongza ji ng kui hairako atam ji jintaila ganeshin laga imene sairako da hangshap kawai Ilinga John below datum chikata winninga crickle lakatum mirin ring ray. American cartoonist Bill Kin the Kyang Glajaga. Yesterday is history. Ayajiva Tojanne. Tomorrow is a mystery. Akamahiva Mapakimne, Kirara Matamane. But today is a give. Ajihiva Ravana Kamia Kifne. That is why it is called the present. Jivangena achi present idum the present kamine rivana itumni jivangena achi rivana itumni give kamine present kamine jivangena achi hi mirin hi nga yoyang laga shangwi thela kina shangwi laga kangwi kamat makaning dagar makasaji katatama man laga ngaveng kong ina rivaling a solaga mirin shongzang kui kawai rivana itumli semi gaine rivana itumli sem kamiatam dharan itumli wire drag upon mi haidali Wired chiva kipon migla jaga society li different salo kate bingli sok ming salo wired sami gai wired pon mi gai dong aji tada namang ring laga selfie sala ke na tada namang ring laga og thili space taga khui laga zamang laga resources sijin laga ngalai chifu ngasali hawlo da rivana mag so mane khabar rivana li kichpa mi awi krin le laga
Kalam Ravani Tumli, wires and Mikaika Tongaji spread out Sakavai, Idum is so coming a Sakavai, Ravani Tumli, Semi Gaini, Jivangina, Idumna Mirini, Atam Anuli, Noyo Yang Laga, evaluate, Kasamang Manila, re-evaluate Salaga, focus Kasamang Manila, refocus Salaga, cameraman Gabina, camera Gablaga, Mashenga. Shirelui, yang focus salaga, shang laka unda kang sakda, mirin hi terzarik haya, atajang ji ketiaw ka blur sa katam taran, lens si shirei laga, focus ka sahi tagar sablungi. Jiwangi na perwanay tumli, hey, ham jili, ngulungwi katatiaw masang fulo, sitwi, jifu jiham masang fulo, turu masang fulo, remake up the lungwi ka hagji, sangay fulo. Remake up the Vibrali no we mirin mi high flow. Jiling along with Gatiano, Situi, Katabingji, Chipachi, Rum Sanglo. Kajini young? Idum the Chipap Magdala, Urda Budina Sangaya Tamtaran. Idum so me Masar Mare. Kali to me mirini twig, Haimatelitum to Yaure. Kivangla Jika mirin hiva. Stationary Masamani. Hida Damlay Chingmani. Tiba Mandalay. Initum the Cockrum Lali La Sai, Adamitung is at the lane. Tangzimi, Timamanda. Adamitung is at the lane. Tangzimik Timamanda, Timamandali. Jivangina, Crucial Salaka Haya, Mirinhi, Agashimang Karinga Mirinhi, Idum la Vibrali, Ya Vibrai we Mirin. Iwi Atamhi, Nawi Pangli Laid, Chigat Hawi, Kapaning Jalungli. Mirinhi, Paptashing Wilaga. Adang hangai the collision tree with Tuli, it meaning ye, Ogtui Otping Hilly, Maning Shai Haila, Kakajingram Otping Jilly, Ning Shailaga, Mirin ring the Sokamia Miring a song 24/7. It may Mirin he, it may Watley, that the revolve suddenly yaga, Natola, Nashunla, Ngayala, that the oddly, Otmangni focus suddenly yaga, Kanawa Jimmy Sholi, Ningaikma. No way we hearing side by Shine, Kivangla Jaga Pastor being Nagahang, Katem being Nagahang, Meeping he, Kanao with Jimmy Shaw, Kanao Atam Riding Jatam Daran, Atam not to make a Tibet in a Kiangla Jaga, Kikahogla Jaga. I wish I had spent more time with my family. I wish I had spent more time for God's ministry. Kibar kanala. I wish I had spent more time at work. Oddly chumida don't spend has a chong the kanawa ted bedly. Makibar kanamang money. Kakanawa ted bedly, katipedly, kapi adam dran kiangla jaga, mirini kapeung sel laga. Yeah. You bravely. Atam sang when you spend has a yeah. You know, rally. Adam sang with the Spencer's Azigja. Ya, Vibrawi, what am King Tuli? E. Adam Spencer's Azigja. Ishamina, John Ishajon Gatijli. Ani Kajungala, Adam Spenzang Rume. Kaishamina Yangla Jaga. Ishajon he medical way training Quilaga. Ajon Gajang Likup Sangogi. He could pilaga a new plan Gajungale. Joe. Any holiday was a gila on holy highs. He buy his aquila house. Any upon Jililavanga, Chililvanga, Janu Kachungale, Ishamina, Joe, he could pila house, Lagaina, in a Talmare, any Jilivas at the plan Gachungalaga, Mava Aquila, Ishajon Gandhi Gaina, Ishamina, ya. Anyway, plan Gachungale. Anyway, sang like a jungle, go on holy highsane, Kajanga Kamang one, he could piker in it, the program Sagsane. Kerchi Masagoi to read the Ishamina, Ningai Malagina Kahangji, Paningui. Chivangina Mikumo Mirini, Kupsanga Legaji Atam Taran, Kangde Magahomani, Kaki Kaugla Jaga, Ya, Rivawivang, Kapawa Dagla says as Ziggy Jong. Rivawivang, Kapawa Dagla Mutias as Ziggy Jong. In a Dundun Changdang Lang Jardakli, Arina Katipeli Biatam Taran, Kikla, Makanaturi. Ningai Manai. Kachihi, Mikumo, Tiaugija Damtaran, regret Kasawi to his sere. Jaina, Lake Shing Rabbing, Merini Shangwitela Kilaga, Merin hearing, aye.
later sensely shing so na way kana hange as pastor being he atam sangna kuye atam sangna matui da hange chena pastor being na chi aware sam mandale ara atam mi kada da minimize salaga or second matui si ji ila ra pong li yang laga mati mandale chi we atam mi kada da ngatang ku si hila success sang sak na to mod ba ila tisam sa hoida ila joining ka krik le dale I we shong in ara na tumila request sa ngaya kle ja khikla ja ka na tumla atam jada karaka milo pung chap lya bo kre hobo gaili ta ta jang ba je worship spoil saude na worship spoil saude chui wang na tumning rai bom jina atam ji ka hui gai ne wo na tumla atam jada ra ka milo hili ma tu da kle bingla atam jada kan sha salaga dang sa wai sa se China ishila next Sunday na twilaga 8:30 ji 8:30 sa se China 8:30 le hui da ga sang ping ji ang pastor na mang la nakla to wai shi gi ni ja as I we ra chu ba kashi ba ji China na tumla tam ja da jang lo hili kam tu ping la tam ja da obok la ga kup sang wai sa se hi tha da idom whatsapp wai sa se Bible na kyang le la je ga when you walk with wise men you will become wise Tangkhul pingling a soka, nala tang mere. Mangkamu pingli, kika mangana pingling a soka, nala atumi aman kabaitata on the already hangi. Chiwangan of Rivana Aju, Paul Natum hang the Klebaba Kika, Purple striven life ringa jaka, Atam he kamataya ko, Atam he manawilo, Mirin hing a yo young low, Kali, no we Atam Aju Kali Spensadale, na Ari Kali Spensadale, Ajichimikshoi, Anatona Kili Spensa, Chi manayang lo. Agazang ni spend masam dalay saka. Agazang makaninga company li ngayur dalay saka. We run out ring a torque on the lake lejaga katandaulo. Kiwang lejaga atam jing atang week vai mirinji productive salay na ring vai nali package ping ji quick pung. Makan kanaji quick pungina nali la slow down sang saglaga nawi mirinya timam ting sagmane. Chiwang in a purpose driven ring jaga samataga saglaga raise young gijibingina. Raise kyong ri ja tam taran atumi phone de tang da ngawa makeup pu sang laga kika pay hop la bai ngawyang makeup pu sang laga atumi pasali kika package attachment mang tham ng sagla yang kada de yong ka light sala ga yong bai rakla da atumi athau ji la exercise sala ga slim sang sala ga sa da atam jing tang wi bai idum la aching thoi na thila ga mirin hing yo yang laga nawi company la yo yang say nali katom ga Maning Madaleka, Jibajila, Katantama Manose. What Sadak Legila, productive Masandaleka, Prevali Siasalaga, Preva Kachilakla say. Nanali productive songs and I Otpam Ot Mangaji, Kachilakla say the Prevali Siasalaga. Mirin he, Shanguitelaga and Shanguilaga, Atambing Atangulaka Prevana, Akashiman Kamia Mirin he. Rowing Yankung Mirin the Kanawa Chimisholi, Tipaka, my Shireen and Rowi Mali, Mabanganingla. Ka Paul Tada, ka Paraji, in Rarida, Hangishabami, Pawu, by Salak Seji, Yaukomay, we can send Shergasane, Manawikai Manglasai, Corley, Rana Somirano.